Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Ukraine. Perezida wa Ukraine asanga Putin atabakina iyo avuga gukoresha intwaro za kirimbuzi. Ikaze. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zerensky yatangaje ko atekereza ko Vladimir Putin atabakina iyo avuga ko Moscow yaba ayiteguye gukoresha intwaro za kirimbuzi mu kurengera Uburusiya. Mu cyumweru gishize Perezida w'Uburusiya yavugiye kuri televiziyo ko Moscow izakoresha inzira zose zishoboka mu kurinda Uburusiya n'abaturage babwo niba ubusugire bwabo bwugarijwe. Kuri iki cyumweru gishize Zerensky wari wigeze gufata umuburo wo gukoresha intwaro kirimbuzi nk'igikangisho yabwiye CBS News ati Reba ahari ejo byari ugukina ubu bishobora kuba impamo. Zerensky yongeyeho ko ntabwo ntekereza ko arimo gukina. Perezida wa Ukraine yavuze ko ibitero by'Uburusiya byibasiye ahantu habiri hatunganyirizwa ingufu za nucleaire muri Ukraine cyangwa hafi y'aho bishobora gufatwa gukoresha intwaro za kirimbuzi muri iki gihe cyangwa iterabwoba rya kirimbuzi. Kiev ishinja Moscow kuba yararashe inshuro nyinshi uruganda rukora ingufu za nucleaire rwa Zaporizhia rwigaruriwe n'Uburusiya mu gihe cy'intambara yo muri Ukraine, ndetse vuba aha bukaba bwararashe imisiri hafi y'uruganda Vinnytsia. Moscow ihakana ko yarashe ku ruganda rwa Zaporizhia, igashinja Kiev ko ariyo yaharashe, gusa ntacyo yagize icyo ivuga ku gitero kuri Vinnytsia. Atravesta iyi ni Eagle Stamina TV. Ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza ukanze subscribe, yewe ukamanuka gato ugakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru, inkuru, ibyegeranyo, ibiganiro byose tuba twaguteguriye umunsi ku wundi.